Nelan mangkin lantur uningayang tujak ni nekadi paridab desang marah lempu udut cening bagus ide pakse idimu buat ketumben cening tangkir nah dadian inget-ingetan bahan pekat nguderakan idewo ketumben kadirasa rauh tangkir memiliki kesamaan dengan jenis mina bado ne yen sing ulian syarat kadirasa idewo rauh tangkir marah tekanin pada wekan pekat dalam menyanyi Sido bangsa matur bakti Irus puput kadia sampuni kemina kadi kita ide sang marah itu mulai raris kecawis antuk dani tidak paksa nawagan yang maha muni yang penyawis dani tidak paksa dawa gitu keutuh ratu sama ratu suci banget tidak nunas pengampunan majian dari ratu tiang sepengerau padewekan titiang pedet tangkir majel yang palu ratu wanda titiang dados utusan ya teraju nuna tambah yang begawan wanda titiang kau terus mande prasida nunas tambo majel yang ratu yang begawan duane sang nerapati sane ngutus padewekan titiange puniki rauh pedhet tangkir majeng ring palu kiratu wanda ide sang Prabu nike sane ngutus padewekan titiang sanggan Prabu ide sang Prabu sungkan
sungkan sirah utawi uyang-uyangan yang ketah ketloktak tadi mangkin minat niku sane kebawas migren jeneng ratu niku kemawinan sarah tadi ratu dijang rauh nunas tambur kalau di mangkin Riwus puput kadia sampuni kemina kadi pinunasan dani sido paksa Cur ngerare sane mangkin mangan ide seri kawan Jani bekas manas Cening sido paksa dengan ide yang kaki yang buat pinunasan jenis marah tekaning bapu nejani bapu ngulengang kayu nunasan jenis Kalaning bapu ngulengan kayu nunasan madia ngering sesunan bapune dumugi astu ja prasidennya kapai jut jeneng sareng kali Nah tadi itu masih tekaning ide hajak dadu rikalaning bapu ngulengan kayu ngeranusikeun dor maning apang presiden yang ide nyarengin ke ngulengan kayu nunas majang ring ide yang sesuai ring pamujan nyembah Jangi datapan rikalaning bapu ngulengan kayu apang presiden ide nyarengin maduluran kukos apang presiden yang ide kadulurin tekaning kukus arup apuluh awan itenin iratu mapinunas majang ring ide yang pramu kau aku jangkar sesampune prasido puput jangkep minakadi napilwir upukare ayat mapinuna mojane kasawite ngeraris ngawitin ide yang maragempu ayat ngeranesi kotor maning ngulengan minak adik kayu ide mapinunas majering ide yang sesunat hidawitku ngening kayu mana muliraris ide sang maragowitu ngulengan kayu nabtaban ini kan linggi kidane
mapinas majan ide iya sesunan Kudang dina sampun lintang memang lantur kawi caritane puniki sampun makudang-kudang dina sampun kalintang Sang Hyang Semara kelawan ide Sang Hyang Semara kelawan Sang Hyang Rati sane wenten irike ring bersama ngalir dalir ngeraris kadirase manilir ngereres sane pinake dedalita gunung kembar kapuang Dewa Ratu Agung wenten sane kasengguh gunung kembare punika tumuliraris kawah anduk dane sida pakse semer dalam ring punika sane pinake dedali harwenten sane kasengguh sumur dalem nike nalek kajaburi ngasti tirto kamandalu sane gumanti dados tatuyot wanta apang terasi ngenian sane kasengguh tirto kamandalu Mabraku bantilah sane pinake paling hari kalam nyurjur sane ke bawas kita kamandalu wanda ke bawas tilap nike sane pinake paling marga mulia legan hati sane pinake dados kamu didawat kerasayang itu wanda kelegan ring sejeroning mana ipun sinarang kali tanam pangit tuang sakit subur pasamangan dan merasa kapiling dewek dut wenten punika mapuara rari sampun ke bawah